Dragi gledaoci, evo danas upravo kada snimamo ovde u Novom Sadu u radnji novoj Aquafor, Kisačka broj 6, slavimo i Svetski dan vode. Sve čestitke, eto da kažem ovako na ovaj veliki dan. Pa recite nam, gospođo Olga, šta je to što nudite u ovoj novoj radnji u Novom Sadu? Pa, najprije želim poželjeti dobrodošlicu svakomu Novosađanu, svakomu gostu i pozovem kad nas u radnju koja je tek skoro otvorena u Kisačkoj broj 6 u Novom Sadu da vidite naše srceman. Mi nudimo sve što treba vama da imate u svom domu, čistu, svežu i perfektnu vodu za piće. Marina, za koje proizvode postoji najviše interesovanje? Pa trenutno je najveća zainteresovanost ljudi za bokale koje imamo ovde na ovim policama izloženim. Kao što vidite ima velik broj bokala, različitih dizajna i kapaciteta, tako da se interesuju za ove vrste proizvoda, ali se polako raspituju za neke druge uređaje, kao što su neki priključci za slavinu, recimo, ili za neke koji se ugrađuju ispod sudopera, neki malo ozbiljniji uređaji, tako da kažem, koji prečišćavaju veću količinu vode. Sigurno naše gledaoce, opet i vaše potencijalne kupce, interesuje koji su to načini plaćanja, a i kakve su cene. Pa, što se tiče cena, treba doći zaista u radnju i videti. Mislim da su pristupačne za sve kupce, tako da najbolje doći i pogledati, a ima više načina plaćanja. Neki su, recimo, gotovinom ili karticom, uz koju ima 10% popusta na cene preko 5.000 dinara i moguće je na čekove građana na do 12 mesečnih rata. Gospođo Olga, po čemu se Aquafor filteri razlikuju od drugih proizvođača filtera? Razlika u tehnologijama proizvodnje. Naravno, za svakog ko tek počeo da koristi filtre, svejedno koji proizvođač, tako barem ljudi misle. Međutim, razlika u tehnologijama je ogromna. Ispred nas se nalazi papir na kojem vidite sorbent. To je taj materijal koji prečišćava vodu od štetnih sastojka Aquafora i drugih proizvođača. Ja neću imenovati proizvođače, ali vi ćete da vidite. Ovo vam jedan vrsta sorbenta, tako kažem drugog filtra. Znači vidite unutra da on je u ovakvom stanju, kao mrvice. Ovo drugi proizvođač. Isto tako, znači ovo je filtr i ovo filtr Aquafor bokala. Obratite pažnju, kada ovako provedem olovku, napravi se jedan kanal unutra filtra, jer on napravljen od mrvice bukvalno, to su te konkurentske filtre. Tako kako olovka, tako i voda može napraviti kanale u temi filtrima. Međutim, Aquafor ima specijalno vlakno akvalen i ovako izgleda, ne može da prođe ni jedan kap vode koji nije prečišćen. Znači, unutra kao jedno lavirinta, kao korenje jednog drveta u zemlji, tako pripletena cela struktura filtra. Svaki kap vode ovde prečišćen i ima jako visoki stepen prečišćavanja. Hlor, fenole, pesticide, naftne derivate, teški metali. Naši filtri ispitani i preporučeni za čitavo domaćinstvo i za trudnice, i za bebe, i za odrasle ljudi, i za ljudi sa slabijim zdravljem, što je jako važno jer ima vrhunsku kvalitetu. Eto, dragi gledaoci, čuli ste šta to nova prodavnica Aquafora ovde u Novom Sadu, ulica Kisačka broj 6 ima u ponudi za vas. Uz pristupačne cene i poseban način plaćanja imate toplu dobrodošlicu. Aquafor.